datang di Telaga Sarangan yang terletak di Magetan, Jawa Timur. Telaga ini berisi air selama setahun, tidak pernah kering. Sumber airnya itu dari Grojogan Kali Tirto. Kali Tirto. Yang ada di sana. Jadi barusan hanya penduduk lokal. Miring untuk bertamasya ke telaga ini banyak fasilitas yang kita dapatkan. Salah satunya itu speedboat yang lumayan asik kelihatannya. Untuk tiket sekali putaran itu 60.000. Terus satu paket putaran 3 kali putaran 150.000. Lebih hemat 20.000-an. Terus di samping itu kalau yang mau berkuda ada juga yang menyediakan persewaan kuda. Nama tokonya apa? Di sekelilingnya banyak yang jualan sayur-sayuran. Ada kuda. Ada kubis, wortel, berabang, bawang. Ada banyak lagi. Dari patung naga. Ya intinya sih. Oh iya aku nang kidul nanti ya. Nek tulisan Telaga Sarangan nih kidul. Sebelah kanan itu Green Bell, sapu hijau. Ilan rambut iku jan gawe. Sebagai sumber air untuk suplai air yang di Telaga Sarangan. Oh patung naga ngarep kae ya. Kevipan lagi, mari kita jalan-jalan. Ya udah aku nak wis Saya coba sempat persatu. JR naik apa? Butuh kita. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
coklat. Lucu banget. Manis. Manis. Manis sih manis. Manis. Bumbunya apa tuh? Ya, manis deh. Manis. ready to explore right under the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show. I've been flying from town to town, from London to Busan. I've been all around the globe, trying to take your soul. Jadinya tidak bisa apa? Jadinya tidak bisa. Enggak, ini langsung aja.